baro syakatut kubor jungi kiran Bosco Media Network. Kimat ki bakong san menta kasngi kilong. Hikai ai jingyada ki home guard hakapor baklang ki bor maryang. Rengkat ka jingdawa ILP perta ka KSU how Union Minister Hakmat ka school ba nehu. Penskem nongkit kam thamai ka SACYM Zone 1. Ban Kelon kensan upos elektrik hakarkhana welding hamau tenung nongpo. Mentang kubor ka civil defense but home guard jabari boy district hakajing alam jong bas khambors emyong sub inspector kalapan long kajing ajing hikai ban pelat emmi ki mensim brio ba arsni hakakhat khandai bat ar phautrek mentau banai haskul Sati Raja Memorial Secondary School Umsning kajing thumu jogani kajing ajing hikai kalok kerpang na gabanta ki khna school bat kinong hikai bakumnu kila ban yada ki para brio bat yalade lada wan leng shop ki bor maryang hakaba bon mut ki brio ki ngat hakijing ma bat jing men saw baharu kom kakun home guard kala ajing hikai bat pen i de ki nuksa kumnu ban ajing yada bat jing sumar kerki ya ki ba men saw bat ban pelat em ki basha ban bat sha tap hakijing tua ki ki sam hakapor khnyu jumai ban na ki we ki jing klang ki bor maryang Lembaga disaster management bat mokdrel kakun home guard kala pen i de ki nuksa ya ki lat ajing yada ban pelat ki para brio na jing men saw bat jing ya ki khna ba kinong hikai jogani ka school kila yo shibon ki jing men toy na kini jing hikai hakini ki arsni ikong balakan ti umba iwe ni kinong hikai jangka Sati Raja Secondary School ilapan pa yo ka jing koridor jogani ka jing hikai bat ilakan tu ki khna school ban pentre kam ni kini ki lat ya da jing em hakanu kapor ba ki akan du ahi hisam hasnong hathau pat hasau dong saukun ba ki shong kisa kini ki lat ajing ya da kin dei tang hakapor baklang kabor maryam henry de bengin pentre kam ki man nakasi hakajing imjuni habang ya kendu ekanu gajing ma bajing mensa ila banjur ubas khambors imyong loya roshi kadai e ya kajing kongu bajing bajigranti juki khna badang hikai jogani school ki balang pen jing mun thop ni ki jing hikai baro pakila yo hakini ki arsi ulakit bok ka school bakanang ki irat haki kam shakri pa ba jongka haki por banwan Ibor mapenya jakani ke school kila ai ki momentu sha usab inspector bat pakun ho ju kum kada ka jing sungu bat jing yo kore ki jing subon jungki Dikot juga kasih students union minta kasih ke apoy dari ujung hajar arpoar kila penlong daga jini pada haklau jaba North Eastern Hills University rengkat ke jinra iki plakat bandawa ya ke ILP na ke Sorkar Pedeng hakapor ba menteri ke Sorkar Pedeng Dharmendra Pradhan udang lek ke jibun ke burom iki khna puli ki bala pas na ke skol ba lehu hakni ke jinki ba la dan langri ba kunhun ki notre ni ke skol ba ya ka bala tip kum ka all lehu workers union bat kidawa bade ban penithu no mardor ya ki notre ba pura jangka ni ke skol ba lehu Kashilong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 1 hari kasini kalapan skam kinong kit kam bathma jongani ka zone ki bakam thop eka parish maulai parish apa Shillong parish Maukhar parish Laban bat parish Maupram Hasin Joseph's parish Maukhar lasdang eka ni kasini rekamas bakhoi hakaba spiritual director jong samla Father James Shalla ilalong inong kanya rangba hakani kasini hakajinga don lang spiritual director ki samla ka zone 1
Badru i Parish Priest ke St. Joseph's Parish Mokhar i Father Jimmy Mangal. Lapan skemi kini ki samla di Spiritual Director i Father Generous Shilla. Jiwa makan nanti, nama tergantung yang kunjungan alam yang sedikit buat. Kadang kunjungan jiwa ini dijumpai nanti, kunjungan sama jiwa ini jadi show buat. Kemudian tanggal yang serta jauh kejungkit ini kejungkit betul, kedengu kejungkit ulang jadi mulai, kejingdon mulai, yang bagi Allah, gospel Yesus dan jadi nak jadi betul, penolong hilang manusia yang hidup walaupun penolong sampai ini tertentu sama. Hikmah maksudnya bagi semua Nakadaw baduna ka jimpit niya nakaliang ka Megalia Energy Corporation Limited ni ka MEECL yaki post electric hakathan nong po way mystery welding wala light thao na majing sa bajinyak haba post electric badan hasenda ka khana trikang juu ulang kelon kat ba udang tre ya na ka jong ka kani kalaja hasnong mountain hajan nong po lais ni menchua Kipat ba kila pengen biang yang post elektrik dah kaba kersan lagi nagrot ki badan hak ketika karkhana welding kada tentrai bu post elektrik ukulon kadena mar bala rempha ba kasarang kala pampong ya ketulong juu labun bun sinem menta dan bok panakani ke jinja amsum dan kanu kanu gajin sa ya uni misteri bosong basa hak ketika karkhana rengkat ba kakuren ba ki khol gikti Kipat ba kasno mountain ki kerpar ki bor jaga MEECL ban shimkia ban penlong ka jimpit dunia ki we ki post elektrik ki balak ban bu ek jing embryo ha ka jing ma तो उसमें हवा आकर गिरने लगा तो हमने तो खड़ा कर दिया है बस उतना ही है और वो जो आप तो खुद मालूम हो गया उसमें सरंग खाया हुआ है तो उसमें हवा में तो वो गिरने लग गया गिर गया तो वही है बात MCB का लाइनमैन तो हम बोल दिया कल लाइनमैन आया था लाइनमैन आके जो ऐसा व्हीलिंग मार के थोड़ा खड़ा कर दो वो लोग का MCB के उधर में फोटो भेज दिया तो बोला है कि आज आएगा ना कल आएगा ऐसा बोल कर गया इसलिए वो खड़ा करने लगा जो बने सपोर्ट देने लगा हाँ बाई चांस अगर कुछ हो गया तो आप नहीं देखे तो कैसा करेगा तो बिल तो अब हर महीना में लेते जा रहा है तो अभी तक देखो लाइन नहीं है तो कैसा देखो Pada kitu ki kubor ila poisho bakun tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun